Kumbola mriango mirongo mihauna mwenga. Mafundi gahema rakutungana na Mlungu. Mstari wa kwanza. Vikara Bwana akaendelea kunena na Musa akimwamba, Lola nizamchagula Bizaleli wa Uri wa Huri wa mbari ya Juda, kisha nizamjaza roho wa Mlungu kwamba kale na wadimiwa kumanya aina zose za ufundi, na vivi ndamuhende adimekumboza namuna nyinji za miundo ya vitu vya dhahabu, fedha na ng'andu. Kisha vindamuhende adimekumboza namuna nyinji za miundo za kutsonga mawe ga kudonera marembo na za kutsonga vitu vya muhi na kutengeza vituka za kila ufundi. Kisha nizamchagula Oholiabu wa Samaki wa mbari ya Dani ang'wavize kazi zo kazi. Nago mafundi gose nizagapa wadime kumanya kazi za utototo ili matengeze kila kitu karakara najo ndijo kulagiza uwe. Bai mafundi yao mandatengeza rohe mara mtunganano na roro sanduku la kilagani hangwenga na kifiniki roche na vya josi vindisho umikakai za rohe mara mtunganano. Makila haho mandatengeza meza na vya josi na kiguzo cha dhahabu cha kuikira mataa na vya josi na kijaza cha kufi kizira mavumba na vya josi na kijaja cha kuombezera sadaka za kocha na vya josi na bigara mazi hangwenga na maguluge. Makigonya vizho mandatengeza zongu ombizo za Haruni mlombi na ngoza kuhendera kazi ya ulombi za anaye. Makila haho mandatengeza mafaga kuhasira na uvumba waho hatu haeri. Bai vivi josi na mavitengeze hereni rijo kulagiza. Mstari wa 12. Malagizo zulu za siku ya Sabato. Bai Bwana akaendelea kunena na Musa akimwamba, endoka ambira na Aisraeli kukala maikumbukire Sabato yangu kwa kukala iyo ndo mvano wa kwangu na nini hangana vijazi vya kwenu josi wakunyesa ukala mimi Bwana ndimi mhendaye mkakala eri. Bai kumbukire ni siku ya Sabato kwa ukala ni siku iliyotengwa kwa mautuga Mlungu kwenu nini. Na mtu hiyo sande yanonga siku hiyo kulagwa na alagwe. Kisha mtu hiyo sande ye henda kazi siku hiyo na atengwe kamare na ana Israeli. Hendani kazi kwa siku tanda. La siku ya funga ni siku ya Sabato. Siku iliyotengwa kwa mautuga Bwana. Mtu hiyo sande henda kazi siku hiyo kwa lagwa na alagwe. Bayo wana Israeli manda kalama kumbukira siku ya Sabato na kuituuriza herekilagana cha kare na kare kaiza vijazi cha ujosi. Siku hiyo ni mfano kwangu mimi na kwa wana Israeli wakunyesa kukala kwa siku tandahu. Bwana waomba mlunguni nati na kioya siku ya fungahi. Bai Bwana arihogonya kunena na Musa kozulu za mrima wa Sinai wahala jo vihande virisha mawe ja amuri 10 arijo viora na mkono mwenye akimpa Musa.